Tunchuma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thak tur chu mei sei phak lo sabat ni chol na te Zimbabwe rama Tracy Chanchin ani Tracy chu Zimbabwe Seventh-day Adventist University a inzia lu khan Saturday sabat ni piang ale khazire mo ha dami mo chu aril ruka Tracy chuan Adventist Chanchin chu a she thui lem lova Solisi University a lu dona wangle in achwa san masak per chum ani dona wangin a phur le a kumli chung le kha azir hun tur chu a thlir loka University ko shana chuan ka graduate ma nge in voi khat chautal chu ka in khom ve ma na ti in angai to a zir top ni chu nuwa chuan Tracy chu hostela a in son luta khamitlai khan a roommate chuan vespera in khom ve turin a soma Tracy te chuan class an la chan lawa wangin homework ti tura nei lawa a tha alom ka kalanga enge an ti te reng kalo en veang ati a taida ruka an chan dun chuan University ko shan vespera anin khom ve a Tracy tan thil thar hlak ani a an la sakte chu ala shat ngai lawan ni achungte in khom na chin biak ina anti dan ang lo takin tuma an lamin kut an beng lova tonshia chetak ani lem lo anin khom dan adang lam mai chau ani choni tu ka lo thlenga Tracy alo harvele chuan a roommate in biakina an kal le turani ti in ashila an pani chuan biakin lampanin an kal le tanak naka Tracy chuan an remoy tumtele sermon te chu ngai nom atile a mi zong chuan lo lom thiamin an lim tlang le ni hian an langa mi tharemo omlo na tur hmuna emo ang po in a inshelo chu pol lo tel sa to ang mei na in ngai ani chumi tlaya chuan a roommate in nitlak in khom hun mang turin biakina an kal le turani ti in a soile a Tracy chuan Solisi University a kumli chunga voi khatvel chau in khoma tum chu ngai twa chhuakin anui vurvura tuna chuani ni chung lekin a voi thumna atan a in khom don tareng mai chumi kar chuan class an kalchana Tracy po accounting lamzirin theito pin abeya chian 30 siama an dining hall chu eina pin dan zau taka chu an sem chin te chu tui ati chin le a an dining hall hi kumsang ni som panga a chol ni voi som pathum na tholom manga an zau ta kha ani nge zir top ni danga lo thlen chuan Tracy chuan Saturday hun a man dan tur alo duan lok chung changa aril ruwa thlaka Saturday chuan a ruma le khaziremo ha damemo amamo aringa nima sila Saturday a ha damna hun bik chu alo mamo reng lo a chan chu mi zong an cholwang ani biakina in khompo nom atile a homework chung changa te azirna ate ati chelu tukang ti lam chu alung kham tawak lo thochania changani ngani thleng chau class an kal china chu wangin a homework ti na Saturday a hun big in siam ngai lovin zir top ni a le Sunday a hun tam tak ani ti chuan University chuan tum try hapta an manga Zimbabwe khopui Harare atangin tu cha soiturin pastor lokala somna asiam lain Tracy chuan athinlung chu iswane na alana anwa chuan baptisma achangta ani Bible chu Tracy zir lai budu ber lo ni ta a Bible zir le midang te na soi chon chu nuam ati tak zeta Zimbabwe University danga kal achian te chu a she chuaka Solisi alo thlen ma hian University le khazir chung changa achian te chu arona achian te chuan Saturday le Sunday ya chuan le khaziremo ha damemo an ngai awangin in khom na hun an nei vak lo thu an chila chumi awang chuan Tracy po in Solisi alo thlen khan Saturday le Sunday le khaziremo ha damemo chu amamo don si a in khom nan hun an nei vak lawang ti aringa nima sila in khom chu University a thil tonjing poimo tak pakhat ani ti tuna chuan a sheto a Tracy chuan a chian te na a thil ton chu a shil ve a in khom angai ani pathianin in zir lai te chu angai to sakang chewa in mamo tok chol na hun po apenge yang cheu ti in a chan te chu afuya a chan te chuan mak anti in biakina chuan kaltam le zwalan tumang ti anin tiama Tracy po in Adventist biakin in khom tura som chu atum ta a
kumsaan hi som panga a chol ni voi som pathum na tholom chen khat chu Tracy ang zirlai te ta na changkai zo ka man thei turin Solusi University Dining Hall zo na na man alo ni to a kha tholomin ma somna atlen khavu in thlengin university a mu theya ala omang che a hian tun quarter chol ni voi som pathum na project po hian pathian mal som na in Zimbabwe a hong thui tak ala nei dor ani September ni somni pasaria phal taka tholom tho ituma wangin kan lome khati song khatun chuma rongbol na chanchin kan ngai thak thei chu ani